Kak, apa ni? Hai, yang ni kita buat Malaysian style taco. Kita punya ayam. Kita nak buat mixed quesadilla. Mixed quesadilla combine chicken and beef lah. Bawang holland, tomato. Wow. Ni kita pakai chili sauce, cheese sauce dengan mayonnaise. Wow. Mozzarella lah. Mozzarella cheese. Wow. Alright. So lamb flavor dia kita pakai black pepper punya onion sauce. Extra cheese. With brisket strip, sorry. So yang besar ni is quesadilla, yang the small one is taco.